की खूब और कब्बाते से टीवी। ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Min hinin kesngi ke khat sau trik unai tung araja option kaladon ke jingalang padang kinok ma kiseng bahalang mat kinong snong na benta banya perkhat halor ke jing tmu wonon ra ya ke scientific mining ha ke thain chokpot bar ha ke jingalang ladon lang kiseng kinong khai deuyong na chokpot coal supply association henry ha ke jingalang kalami pinban ke huri hura namar ba kidon ki kenhuon ki bekersan ba kidon ru ki bepersya henry namar ba huri hura kalajur lahaban pensenge no ya ke jingalang Hakani ke video ke bala sapriang la I bakal dan ke jia peni ibor bar ke jia kenrup ru hapdeng giru patba.